Kapitan Inteng! Marikwanang! Maray! Gumatangak man! Nay, si Kamat gahanday ta na tuyang. Gumatang kayo, mate. Huwag nga raw, gumatangak kumaiti asukar, John. Itayak pa'y ngagpukpukaw. Nga maging gaita, saan pa'y naglukat ni Marikwanang. Makapasuron. Nasa papay ngamin. Alas 6 ngagluklukat ni Kagawad. Kanayon na maladaw ti pa naglukat na. Siyempre, mabannog mat. Iso ang masapol na matina na. Iso nga ron nga alas 6 itagsapan waglukat. Anya nga ti serbito'y tersina na, no kanayon ang maladaw amang lukat. Anya maladaw nga aglukat ngay bagbagayo. Alas 6 nga ron nga aglukat. Nasa papay na alas 5 pa'y laan. Di pa'y lamang rikaplatan day takwanang. Naa, da kayo pa'y ti makaungay. Istoryo aya. Anya nga mintigatangam aya, marituyang. Awang paylat alas 6 itagsapang nakalalaaw ka dita sangwalan ti istorkon. Gumatangak nga raw iti may sakilo nga asukar. Anya pay? Awanan. At iti bayad ka. Aywan. Nang kumadya yung bagam ka ni John itay. Ay kwa. Kung kunak lang day chay, maray. Tawak lang mat amabannog. Kasapulak mat ti na. Iso nga alas 6 itagsapa ti panaglukat ko. Kan may sa, apay na ibagam analadawak nga gluklukat. Ay kapod no mga main maray. Naladawon day ta alas 6 itagsapa panaglukat mo. Estor mo aya! Estor mo! Ay kwa, maray. Adto yung taso karagat katangam. Inton maminsan, di mo ulitin tinaramid mo Maminsan pa'y nga ramid ang mga nusong batan kan. Naimbaga na nakapagtapalak itay. Nay, at tuyon ti asukar. Apa anak ko nistarupam? Masurunak iti day di akwanang. Pinagsasawan na kiday. Anyat imbagam kun kuha na aya. Imbagak metla ang amaladladaw nga aglukat ti tersina na. Ngam kasta unay kit din asuron na kanya. Uray pod no matimbagak. Anyat orasin aya tuyang. 5:57 iti agsapa. Nagsapa ka ngamin anapan. Kat no alas 6 iti agsapa nga gluklukat ni Marikwanang. Naladaw latadya alas 6 iti agsapa apan ng lukat na. Kasanaw na ibagam dayta? Si kaayati mang paspasweldo kun kuana. Tuyang? Saan? Malala, di ka nagsawpay. Tersina na dayjay. No alas 6 iti agsapa ti panaglukat na. Ay katirespetom tuyang. Awan karbangam apagsasawan ni Marikwanang. Gaputan negosyo na dayjay. Saan mo ta si katimang papasweldo kun kuana? Marikwanang, may sakilo abangus man. Anya pa'y maribanang. Day talaeng. Mabitlaeng talaag tigat gatangam. Day. Apay ngay akas tatila nga Marikwanang. Nakamisuot kamat. Kasladi ka pa yan makaisam. Kasanumot ngamin. Dinadaal ni Marituyang taldaw ko. Ay, kasanaw dinadaal na. Awang paylat alas 6 itagsapa ngam addan. Nakalalaaw. Saan lang nga dayta? Makaunget pa'y kanya ka. Apay kanungay. Naladawak kanungamin na naglukat iti tersenak. Anya, ay una yan day dya Marituyang. Kasanaw, ibaga na analadaw ka. Iso ayat akin ko kwa iti tersenam. Dayta nga rudkut. Siyak pa'y laag matumay na insultuan. Bigbigat. Awan respeto na. Ay, naibusgaya manti-manti katatuyang. Di mo man liplipatan ti gumatangin ton bigat. Sa dino tayan ti flashlight. Ay katanda di talamisan Apay di mo makita aya.
Ay. Ay, pasensya ka na ba dong? Mabit man lang. Ano ang ti flashlight? Inak gumatang na. Masadutak amapan gumatang inton bigat. Kat no rabiain. Sigurado anang rikupan ni Marikwanang. Ay, katagtuktukak ka. Kasanaw no nakaturogan. Tuyang. Mabanog ka lang, ipapilit mo timapan. Saan pa'y siguro? Trust may batong. Makagatangak iti mantika. Sigay tayo nakaon. Ay, maturog ako na. Iti kasta, masapak amaringin ton bikat. Ay, idepek man gayam. Marikwanang! Gumatangak man! Maray! Alas 9 iti rabi. Nga umay pa'y lagumatang ni Marituyang. Imbagak matatunggal alas 8 iti rabi. Kat mangrike pa kon. Maray! Amok asan ka pa'y anakaturaw. Nakalukat pa'y ngamin ti silaw dita silid now. Ay na, makapasuron mo day ta Marituyang. Marikwanang! Lakwan na kun mantika lang mo. Ay na, Marituyang! Amumat nga no alas 8 ni tirabe kaya tasawan day tanang reke pa kon. Alan amaray! Lakwan na kaon! Kakaisuna nga daak dito yan! Ay di mo ipapilit ti kaya mo! Agawid ka pa'y lang! Agsublikan no bigat! Ay unay kan maray! Banugan nak pa'y lang mag! At daak lang arudan ditaw! Kaya't kung arudan tagi na na! Pangasiman tadi ka nalaaw dita! Di mo ibusan ti pasensya! No di mo kaya't disan lang! Saan ako nagumatgatang dito itirsinam! Ay! Masurunak iti dayja ang Marikwanang! Kunakmet nga men, nga inton bigat kalagan amapan tanang rikupan ni Marikwanang. Nakaring pa'y iti napana. Sumarding ka man. Nagado a reklamahom. Apay si kaaya timang mangtad iti puunan na tapno agkasta-kasta ka. Adaya imbagak asyak timang mangtad iti pagpuunan na. Nay, ipalagip ko man ng ato yang tersena ni kagawad ko anang dayjay. Katnoan niya man ti schedule ng aglukat kan mangrikap awanan ti bibiyang mo. Nalawag ka dewin no saan pa'y ta ulitak manay. Nangagkaw! Sa anak mo't katatulang! Basta siya! Sana kon agumat gatang ijay tersena na. Never again! Gumatahak man iti tinapay kagawad ko anang. Ay, day talaag, John. Kung kagawad. Nay, kasla na puyat kayo Kasano ko makaturog akiti nasaya at katimay ni Marituyang di rabe. Nang reke pa kon sana sumardeng agpukpok kaw. Anya? Di na ayaam mo, nga close ka no alas 8 ti rabi Ay, amo na. Diyak man amoy ti day jabakag. Kas lamang sursuron. Ay, una yan ni nanatuyang. Awan nga rod respeto na. Nung agsasao, kas laiso ti boss. Good morning, Marikwanang. Ay, awan na imbag ngagsapak ita, Mare. Nay, apay ngay? Awan madlaw mo aya, Maribanang. Nay. Kasla napuyat ka Mare. When now, at damutan mang puyat kan ka. Nagsayaat kat kuman no ponno dayta. Ang amawam mo nga round. Anya nga rod nga iti nakapuyatam. Ni Marituyang Anya manan tinaramid da dya ako marita. Nang rike pa ko ni Dirabe. Umay pa'y lagumatang. Nagadupay mo tagkakasakit nga ibalbalikas na. Iso nagapa kami manan Ay, sos. Ay, madimot ang agpaisaw tikas dya nga aramiden na. Sige mo ti masabat ka, Marituyan. Sa dino ti papanam. Agpaili kapitan. Inakman gumatang iti mantika ijay ila. Mantika lang. Ija ili ti pagkatagam.
Kanayon mat ngamin amala daw nga aglukat ni Marikwanang. Inton malam, masapa manen amang rekab. 6 a.m. to 8 p.m. mati amok nga schedule ti Tersina na. Day tangarod ka, Kapitan. May mayat kumaan no alas 5 iti agsapa. Ken alas 10 iti rabi iti schedule na. Tapno makagata nga. Nasapa mo't unay alas 5 iti agsapa nga aglukat. Man ti customer. Saan mo't akas la city? Taado ti tao. Uray pay. Basta siya. Diyak kayatan ti gumatang ijay Tersina na. Agawid tan kwa raw. Wana, day talang ti umayo katangan. May 1 kilo ang mantika. Wan, apay aya. Yay. Apay ayay. Day talagayam ti katangam. Ngam dito yung pala ili ti mayam. Adumot ti mantika ala ko ni kagawad kwanang. Ay na, diyak kayatan ti gumatang ijay Tersina na. Never kwa raw. Kanayon amala daw nga aglukat. Iti malamay. Masapa unay amang rekab. 6 a.m. to 8 p.m. ti schedule na nanatuyang. Nawan pa alas 6 iti agsapa. Ket napan kayaw. Di yun naman anakalukat ti Tersina na. Ket no rabi imat. Gumatang ka ngamin asak bay nga alas 8. Oh. Sigurado nakarikapan ni kagawad no alas 8 iti rabi. Sumardeng kan kwa raw. Nagadu ka nga mumaw. Unayan ni Marikuyang. Ay, apay ni Marituyang. Nasabat ko nga ron iti dalan. Mapankanuki din gumatang iti mantika iti ilay. Anya, mantika lang tigatangan na nga masapul pa'y amapan ijay ilay. Wan ata kagura na kanon ni kagawad ko anang. Ay, jak amuno anya tilikaw ti panunot ni Marituyang. Kasla di na amo ti schedule ti panaglukat ti Tersena ni Marikwanang. Ay namin ano pa yun a pinagsasawan na ni Marikwanang. Iso amo upay matain. Apay, Tersina ni Tuyang, ti Tersina ni kagawad ko anang, ta iso ti masurot. Napuskol ko ti rupa na. Ay, saan asyak ti pangibagaam iti dayta, inteng. Ha? Idiretsyon ka ni Marituyang. Ibagbagam at ako marim nga ron. Ibagam nga ibaba na mo't sagpaminsan ti pride na. Saan man ati kinatangsit na ti ipakpakat na. Ay, diyak kayatan ti agsao. Intun madamdama, mairaman akpay iti apad ah. Apay nakabaybayag ka. Kat manti ka laeng matinapan mo ginatang. Dahito iti sukli di kwartam. Na. Apay ngay aday to'y laeng. Kat may 1 kilo ang mantika laeng mati ginatang mo. Ijay ilay tinaggatanga. Anya? Ay na, agpampanunot ka kaday, Tuyang. Ay na, jak nga rod kayak ti gumatang ijay Tersina ni Marikwanang. Di mo man ipapilay. Mantika laeng tigatangam nga masapul pa anapan ka ijay ilay. No di ta Tersina ni kagawad ko ng tinaggatangam. O di 2 kilo ko matinagatang mau. Saan ka pa anapan now? Kasla saan metan nga umay ni Marituyang di Twitter senam. Ay, talaga saanan, Mare. Sa dino nga ti paggatgatangan na. Kat si kalaang mati ada istor na dito lugar tayo. Ijay ili Anya? Wun, Mare. Uray mantika wano asin laang tigatangan na. Agpaili pay laang. Saan na gumatang dito, uy? Ay, sayang ba? Tay? Ay, sayang tiplete na. No saggabasit lang ti mapannagatgatangan ijay. Imbes nga inayon na nga igatang iti mantika dito itersenam, pagplete nakitdain. Diyak amo akan ko na. Kaguran ak siguro iti kastaunay Nasakitan siguro iti pinagsasawak mo. Ay, iso tinangirugi iti apa. Anggam, iso pa iti adaganas na nga agpasugnod. Wen nga rod na. Angam, no iday katagul uli makaklaang. Saan itan? Labanak matan na. Anya ti masida ba daw? Awan? Na, apay ngay.
Mangted ka iti kwarta, ta siya kung ti mapan gumatang. Saanin? Siya kung ti gumatang iti si Denta. Amangan nog, diretsyo ka man ni Jay Ilay. Anya kuma, no ijay ili ti paggatangak. Adayo anaimas tila ko da ijay. Nagado nga, ma'am. Siya kaunti gumatang iti si Denta, tadi mo matamot agtipid. 50 lang ang tinagbati a kwartata. Anya? Imbes sa pag-playtime, inayon takide nga igatang iti si Dain. Mala, muti nga rudan, ta siya kung ti mapan gumatang. Ijay tersina ni Marikwanang ti paggatanga. Marikwanang, mabalin ti gumatang. Adayo nga minunay ijay ilay. Ken maysa, sardinas lang mo ti gatangag. No mabalin amaray. Ay kuwan apay kumaasaan ngay. Ay, saan na ko nakagora? Saanen? Idi pa'y mo't na palabas abulan day jay. Kan maysa, saan ko nga ugali ti agimulay ti sakit tinakam. Nang runan no kumarek. Ay na, agyamanak nga rod no kasta maray. Pasensya kan, kadagiti dakes ang naibalbalikas ko kun ka. Kamalay Marikwanang. Saan arumbang nga insawang ko ti kasjay kun ka. Tatirsinam day tawi. No anya nga oras kang aglukat, kan mangrikap. Rumbang lang nga respitaw. Ta saan mat asyak ti mang paspasweldo kun ka. Wano mangmangtag iti puunam. Ay, basta saan mo nga ulitan ti kasjay Di na kun insultuan. Tama nga no isumanan ti pagapaan ta. Nala, ibaga mo no niya tigatangam talakwan ka, Marituyang. Ay nanatoyang. Naimbag mo ta nakapagpanunot ka. Noan niya ti schedule ti panaglukat ni kagawad kwa ng iti tersena na, rumbang laeng nga irespeto. Ala sige! Dutang tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jun Rebotazo. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.